kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Sungamite saa 3:30 cia utuku masaa ma Avilika ya umiloni wasua na ni masaa mailuma kukwata Vilingi wa Mauvoo tumanyekela cha kitika muthenyani wa umuthi ikonyoni inya cia nthina indini wa kwambĩrĩria wa matuku miongo ili na imwe mwini wa thanthatu mwakani wa ngili ili na miongo ili na imwe. Nyeneta Erastus Kithuku wa Nzomona nthini wa studio kwanzia ya meko twitethia nake Sharon Ndinda na aya ni amwe kati wa ala ni kumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Kamisena wa makuweni kukulia ene nthimati ya miao ya kusia corona. Muvia wa mawithu loko kitwi no kwambisya wenzi wa mavia malato. Aimi mama konge kibwezi kwa thana kuendea na wemi osu. Mivia ya uiti na usesei kukulia makanisa mati ya miao ya kusia corona. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhoche hatu nena nye kuisila mitandao ni yitu ya mikumu kanile valandhini wa Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ni @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku, na ndini wa namba ya utumani mukuveni ili 3-9-1-5 Mauvoo a makwate imwe kwa imwe kuisila YouTube Mutongoi TV official, na ndini wa website ilani mutongoitv.co.ke. Tuambie Mauvoo. Kamisena wa kaunti ya Makueni Bwana Mohamed Maalim ni watongwesi ya chari cha kuambiwa kwa kampeni ya kusomethia ndua yulu wa wawe mwisho wa corona. Uyuka kavina ka kaunti ya Makueni yithitwe yandikithia siku nini cia wawe mwisho wa corona undu ula wetekana tawithitwe uyumana na enenthi kukwatiania na serikali na kuatia miamulo ila yikitwe ya kukitana na wa corona. Caleb Chalo wa Mutunga nutwaisi unenania na Maalim na Yeva nilivoti yake. Ndi ya Makueni ni yawetekana ta kaunti imwe na ila ithitwa imu stali ni wambe kukitana na wawe mwisho wa corona. Uwa ikithio ni county commissioner wa Makueni Mohamed Maalim nthini weseso ya kuvingwa kampeni cia kuthuthia mwene nthi yulu wa wawe eseso ila ende ya maofisini ma county commissioner va wote matunda ambaye tunasema we are able to minimize mambo ya COVID-19 pandemic katika kaunti hii ya Makueni. Ngwatanio ya serikali ya yulu na ya mutiuko kana county government ovamwe na enende mama Makueni kwitha me ewi ni maundu la county commissioner Maalim waweta tamoma etete kuolekanga kwotalo wa andu ala meno wa corona. Leo nilianzisha rasmi mambo ambayo tunaita COVID-19 community sensitization campaign ambaye nime flag off ama nimeanzisha rasmi gari ya watu wa information Kenya News Agency ikiwa watatembea katika county hii kuhimiza wananchi mambo ya coronavirus ama COVID-19. County ya Makueni, nataka niseme kwanza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu, ushirikiano wetu kama serikali kuu na serikali ya county imeweza kuhakikisha ya kuwa tumepiga vita dhidi ya COVID-19 katika hii county. Leo mfano kwa furaha kuu, we have only 3 active COVID-19 pandemic cases. Only 3 in this county. Hatupigi kifua kujigamba, lakini bali tunasema shukrani kwa Mwenyezi Mungu na pia shukrani kwa frontline officers. Mimi nikiwa mwenyekiti wa usalama katika hii county, County Security Intelligence Committee, wale wako katika county ndogo, assistant county, deputy county commissioners, assistant county commissioners, chiefs and assistant chiefs, na ndugu zetu katika sekta ya afya. Zile kazi tumeweza kushirikiana ndio imetuwezesha kuhakikisha we minimize cases of COVID-19 katika county yetu.
utalo wa wauma corona alama ikithitio makueni kuma matuki 13 ma mwezi wa katatu kufikia vauwe wo ni awau ngilio mwe yana yemwene 15 na vala kati wa utalo wo awau ngilio mwe 93 ni alama kwatitwe ni wau wo kuma va makueni nthini wa kitatu kita local transmission. Kwiyo makueni ni andikithisia wau atatu mawauwe mwisho wa corona na wengi mahali mno ikithia siku mbingi tasiumete vakuve na lelo munene wa Mombasa. Tarakimu lazima niseme ile kazi nzuri imefanyika. Kufikia wakati huu Makueni tangu tarehe 13 mwezi wa 3 hadi wa jana tumekuwa na watu 1115 ambaye wamekuwa positive kwa mambo ya COVID-19 na 1093 positive cases are local transmissions. Imeenea katika kaunti yetu. Positivity rate ni kama 6.7, around 6.7%. Recoveries watu karibu 900 kufikia sasa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na zile areas ambaye sana sana tunashuhudia mara kwa mara hizo cases ni along the highway. Mnajua, nataka wakazi wa Makueni na Wakenya kwa jumla wajue Makueni this county covers 234 kilometers of the Mombasa-Nairobi International Highway. Kavindani ka musumbi Uhuru Kenyatta ukwikwatio kutambuka isione sio kambani mali mnawekithia kana mitatatala ya kwisoviana na wau wa corona ni kwenda na kwikiwa vinya tanzie mwe ya kwikithia utala undu na ongeleka. Wacha tuongoje rasmi kuelezewa ni lini Mheshimiwa Rais atakuja. Amekutana na viongozi wa Makueni na wengine, na mimi sifati yale mambo nimeambiwa katika social media. Sifati mambo yale ya social media. Nitaelezwa rasmi. Commissioner Mheshimiwa Rais atakuja tarehe fulani, na visit ya Mheshimiwa Rais haitakuwa siri. Ni kitu ambaye tutaeleza wananchi. Tutashirikiana na viongozi kuhakikisha ya kuwa watu wamempokea kwa furaha na changwe. Lakini wakati wa COVID-19 pia tutaweka utaratibu. Tutahakikisha kuna utaratibu. Kwa hivyo kama waandishi wa habari na washikadau, nitasema tu we don't speculate visit a head of state. Tutawaeleza ukifika wakati wake, na tutaeleza wananchi Mheshimiwa Rais kulingana na hiyo mpango wake ataweza kufika wapi na wapi. Kuma maofisini ma county commissioner va wote county ya Makueni. Nde ripoti ya Mutongo TV neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuma county ni namba 17 imwe kwa imwe nginya county namba 15. Vala minister wa muvea wa mawithu loko na utalii county ni ya Kitui Patrick Koki ni wase kana muvea usu no kuikithia kana atandithia makwenza mavia malato na uthui ungi ulawi muthangani county ni isu ya Kitui ni makuka na kutwaisia wenzi usu na ula ukutethia enende aingi Kitui. Otondu lina musangi ukuelesea ni kana Koki oingi ni wakulia ndongo isia kiuteti siki thia Mauvoo kavinda katu elekele unyuvanini munene mwakani wa ngili ile na miongo ile na ile. Minister muveani wa mawithu ululuko utalii na mavia malato kauntini ya Kitui Koki Musauni waleise kamemeka mivango ila muvea wake uvangite kuendesya yulu wa mavia malato. Koki ni waise kana serikali yenda andu matetheke kwa mituki kwisila mavia ni malato ila wekezaji ala maende kumanza makuka kwenza mavia nitwendesye mivango ya kumba umbania manifestas na kumanya ni chau kila chiende ni kwithila ni tukwenda o kwa mituki wise kwithila ni mambisia kwikia factories sia ngaliko sia mwingi north wise ithila vena factory ino sietwa Kilinga sia kuthia mavia ma limestone ano mathia asimiti kwa kuya Kitui South kwi mavia meta wa iron ho alama silver sia siuma kuya Kawala kwi mavia ano malato meta wa gemstones ni kwithila tuyenda andu maitu ithile ni mambio tethekanga kwa mituki na nundu wa kwithila corona ni na itie muno na sectors mbingi cia serikali ona private sectors ni mana vingie mawia na youth yo yitu meta paka kula kila vandu nicho kitumi governor wina muvango su wa kwenda consolidate factories ino cia mavia uthiwa mavia malato nikembwethile ciana situ ona akina mama ni makwata kindu chocha kwitethesya.
ingine waise kanandu mandwa ni makwitho wa mustali niwambe kutetheka kumanwa na wenzi o vena policy ikwitwa local content ile na vitukizwe ni National Assembly na policies inene ayulwa kila pandu factory yekiwa ya kuthia mavia malato enda kana mwenenzi wa pau ethia ni bandu ta mwingi north wese kwithile nenzi ma mwingi north ala matonya kwithia na loli sio ni manengewe kipaumbele anake maitu ala mebu ni manengewe mawia moteleva ona mawia ma watchman nikembwese kwithila nitwaendea kumangrow na kumatonyithia kwithia na kindu mubuko especially ivinda ino ya COVID-19. Minister uwo ingine ukulise ndongo ile sukita kuite kivila usakuwa nini munene wangilile na miongo ile na ile sikatumea muika nai kwete nduthi nitukwenda kunenea muvo wa mugo na kutangasia mugo andu maitu na especially ndongoi ila siukite kwitia kivila ivinda ya 2022 wese kwithia sina misuse anake maitu ala matema wia ni nundu wa amwe manavingiwe mawia nundu wa manavutiwe mawia maolo mawia ni nundu wa COVID-19 ni kwithila manengewe kindu kititi nimetonya kulua nduthi kula kwindongo ile ingi na ningwenda kumio kanyo tomwe katika ministers ma county government ya Kitui county ile tongo ni excellence governor Ngilu nikembwa ndongo isitu wese kwithila siakuna siasa sina mugo sia 2022 na mwenezi wa Kitui akatambwa ula mutongo inu kokino mathuthi cia kamba makwatane okanye ndongo ile sikuka ikwase kana siatumwa ni mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ingine waise kana ndongo isi sekwithwe na wenanu wethe kila ngaliko ni wakilishitwe kila ngaliko wese kwithila kila nyomba no kalila na ngukulia ndongo isitu wese kwithila nitwasisi nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi othilone wa Sua kaunti ya Kitui Nelina Musangi ni muvea we mwanya Lina Musangi aimi mama konge kisioni cha Kilungu Kibwezi ya uthiloni wa Sua kauntini ya Makueni ni masene makwende ya na uimi wa makonge mayelesi hata umatethete vanene unuyo vo ni kana aimi ni mayelesi athoa wa mumea u ta utheete muno fala oingi makulia silikali imakie kampuni wa makonge mwandikitu wa Mauvoo Kennedy Mulinge kuma Kibwezi nunena nisie na aimi na yiva nilivoti yake kwa ivinda ya sayu emisioni cha Kibwezi lai kauntini ya Makueni nimethetwa mayeka wimiwa maleu tanzia imwa kukwata chawe na kukile ukwati wo kumana na kuta kilungu kina cha masiao mamaleu ufathokanu na kawaida aimi ayu ni maikete ni mae na kuambisia kwika ni maya mumea wa ikonge ni mana ile kuoneka yekinita muno kisioni ki kumana na kini ndaye yatu sia kwa kilelo ncha kuthiko kumana na amwe maimi na alama ikete ni mamaleu na kwikonyana ni maya makonge kwiwetu misio sia kosa itambia ye chalo chakwa kindo ye imwe kwa imwe mbakanga likosia Kilungu ile wodi ni athange kauntini ya Makueni valango manie na amwe maimi na kavindani kuma mbele si tumisia kwa mbisa ni mai ya ikonge kitumikilo cha tumie na mbia kwema ni meno ya konge wazivanga likwa yethio nivakanere na munda wa dua na miaka mingi ndima ndio na dua yoka iketha na kwa mbemba ila nivandite ivaluka ile akusia kindu na kuma na kitumiko nicho cha tumie nenda kwema ikonge na nondo ndaende yeta manana na dua wethia ni matu ya tukai makonge no matuwe inetha nende gwa muno kunya na liga wemini wa ikonge na kubika yune yone ma ikonge kila kiziazukumia kwa mbicho bantu wa makonge ni kwithwa kuyua na unatwa banda tikitha yutona makonge mu member akubanda nundu ni tutesa tukawaleu tukawevia school fees na mahitaji mamisi maingi tutumia makonge nene ndio mana kana uimi wa ikonge wivaita na one wo songe olongwa atie kuma kula kwi aimi ikonge endete mbua nini na kuma na mbua zu nini ikonge taima neno nde baito ayo nondo ndiambia kwema ikonge tia ina kana ke secondary school na kubika bu o yune numeti sana itatu sikete form 4 na actually last born wa kwa yande form 1 na so ngane ikonge kusila makonge ni aya paipata wa banda liunundu imbua mbende bo na wabanda ngabanda makonge ne sana nzela ya ilite ina ile kumya mbesa sio somethia bona mbesa ya kuwaliu notithia ni muyani ota mundu longa yakumana na usungio o aimi ane meyomba nite kuvanda memea ingi kana kutia uimi o wa makonge paimu meonge ni kwa titi kwisa kwa kana na gunundu
na sisia miakela ninekala baba miakela mingi nela yasua na mume wala bangite kwendea na ubanda ni konge konge ni yumisia no ni bandu bayithano eketela mbua na ila yetele mbua puntindi no ingie tubuli twagwetha wina twili no twisaga sikala kebu jui konge niyo jimba nundu ijimia wa ikonge ndo banda ko reserve yinda wa kila twikano kukwembe utuka transplant nyake zute kumiyukite nyita wandika banda mbemba ona ndengo ndibanda nundu baikindu kika chuma sio bundi indi konge niyo it is ikala ko nundu esua ne byo ne konge nyewa asua yu vaisi anywa na kithito kila aimi ame kia uvandini wa makonge mathawala mawea wa makonge anamo tima kuendesia thoa we konge ndunambo bikia kiwango kisio kila taile kwasya niti kwete thoa we maana nundu last year but one ila nile kuteka konge to we bando imona chingi nana na this year ni manathe izi ndisi nundu wa corona wikuo kana ni chau ya the yoka we the amewa kabando ka matu 27 kwa chingi thandatu we the itita kulima ndi kuona chuno changamoto we mini we konge kavindani ka musumbi wa Kenya Uhuru Kenyatta kwikwatio kwitha itambukile mbetani ya ukamba wetu ni umani aimiama mandhiwe soko wa makonge vala kavindani ka umenda kwambisyo kwa kithi cha makonge kisioniki tumandhiwe soko asa andu maithio ya kibwezi mbua no ndiwa anesa na makonge ni twetikile kubanda tika mandhi wa soko ukethie konge itu ne kuwathoa musyo kana tika mandhi wa andu mundu utona kutuya fiber endabe undu pekwa paka mandwa machine ito no kunia makonge muundani tika ta kilo ni wongo na tono kwata faita munange ikongeni makonge ni mumea musyo ndi area no tui netiki ya kokopo netonia na muno area ila ithengeanie na kibwezi cionthe ati ithuthia sikali ithuthia ibanda makonge niketha itinani etha sikali ni tonya imande factory ya kuthia andu a makonge na kwanzie mukanengi sikali kethere na umu wa andu ala matwethioje nundu makonge ni mbesa oingi ni makulia matengio kinandu cha aimimamo mea utanzie mea kukileo kwatiwo na kusovya mawea kwa andu ala mataingwa ketha nutona akatutengea o kinandu ukethia mundu ukuima nde unoa muno nundu itu noa ukethia na mundu ndakoma ilo kubanda makonge niwe kukua niwe kwinza na no iwoka maimia kwa uthi tukwatia challenge nene ila tukuimia makonge asu ila tu mabanda kunyi no ngulie nundu ona kutika la kuingwa mawia pia ndo mekalile aido ni kwa iwani mbesa na mundu ithe na mbesa ni kuandika ndo asume kalite mana kuima kubanda makonge kuna kulia serikali ya musumbe ikatutethesia ni kwitha twimbe muno na ndo la mekalite mana makakwata kindu cha umatethia uimi wa makonge uvwata wewe kwatio kwa mimakisyoke kumana na kwitha mbuwe makuna changa na ikonge tendambu ambingi na yomeasia sua ndiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va Kilungu ila ikibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge wekeni novandite makonge aya aimima makonge matethe wetume ukamba na imwe kwa imwe twethi kuya musini munene wa Ilovi vala movisa kuma miviani ya uimi wa kana uima wamwe na usesei kwa monde ni mavikiana kukoma na ndongo isya makanisa kunena nisia iulu wa wewe mwesio wa corona minister muviani wa usesei wa ndeni Fred Matiangi ni wasya vevata wa makanisa mati miamulo ila yikitwe ni serikali ya kusiya kunyaika kwa wa corona otondo Benjamin Mwaka ukotwelesya ni kana muvia wa uima wa mwe na woni wa kulia enende mati miamulo ya kusiya we mwisyo serikali ni athingilila kanani kuendea kuikithia miamulo yonthe ile nenganitwe ni muvia wa uiti na uima mwene nthi kukonya kwisiana na uo wa corona ni atiwa vyu no kana kuovosya nzikayo sya kukutana kunaika kwa uo va Kenya ainene avamu sini Ilovi ituna kukomana na ndongo isya nzama nene ya makanisa na atongo ikumu muviani wa uiti minister muviani wa sasei wa nthini Dr. Fred Matiangi ni wathingilila kana serikali thina uthu na ithaitho vindani vi ya corona indi athingilila no ngina kila mwene nthi atiye mawalanyo na mioloto ya serikali. I sincerely thank
religious leaders in this country across the spectrum of denominational allegiance and spread, because truth be told, if you were to make an assessment on levels of compliance, our places of worship and our religious leaders are the most compliant. Remember that COVID is not something we wish upon ourselves. It is something that has come upon us, and sometimes we are going to do things that are not comfortable. But in so doing, once more today, we have reinforced the idea that this will be in coordination and taking into account very much the central role that the religious leaders and the faith groups have within not only fighting COVID, but within helping our communities to live up to much greater standards, both in terms of relation, both in terms of respect, and also in terms of citizenry, because that is what religion also brings through the interaction with our people. Uneni wa Matiang'i wakavindani kailembeta ya Nyanza na kaunti mwesi ya udhiloni wa Sua siende kukumbilwa ni kiutani kinene cha kwambata kwa siku sio wa COVID-19. If there's a sector that has suffered throughout since March last year, it's a security sector. We've had to put police officers on roadblocks. We have deployed, national government administrators, chiefs and assistant chiefs, county commissioners, deputy county commissioners across the, villages and communities. We are not doing this. It's not something we are doing out of joy and fun. We don't enjoy doing it. It's just that we are trying the best we can to help each other as wananchi. That COVID remains a key health agenda. We have close to 176 million confirmed cases worldwide. And when we narrow down back to home here in Kenya, we've had close to 1.9 million cases confirmed here. When we look at our positivity rates, as at yesterday, in the country, we were at about 8.2%. And I'm aware by now we are all sure and have understood that 8.2% is still a worrying metric when it comes to the positivity rate for COVID-19. Ono uovo umonde serikali ni ambisi soyakeli ya kumadhuthia NNV ulwa undu wa kuisiana na kunai kiwo wa COVID-19 kuisila mbumbano unaichwa mavondwani na matangazo tumemeni. Itambia hii ivaniwe kuthengezia uthuthio kwa NNV kana wa corona wiokwo na ni uende kutamba ichamikale ya NNV aingiva Kenya na ndhionde. In this second round of sensitization campaign, the government aims to, one, increase the awareness on the new developments regarding the disease mutation and assure the public of its commitment to contain the disease. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamo sienwa ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Livoti yesu yake Benjamin Mwaka kuma kauntini ya Ilovini okutotoa uthiumoni wa mbendeni wa Vilingi wa Mauvoo tukathiva asanondo ni nziokethete na Mauvoo mbeange. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umani. Nina munene nina muthethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosani ya maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ke kwesia na sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei
nae batamando ciana cieceu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwata skiza tune ya tubendo endeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 563 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa 3:57 cia utuku ni na udhocha ingi thini wa Vilingi wa Mauvoo twende na Mauvoo maitu. Kamisena wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitiyo ni wakulia enendi ma kaunti isumati miamulo ila yikitwa ni serikali ya kusia kunyaika kwa wa corona. Kitiyo na ula ni wemwe ni kivila wanzama ya kuokitana na corona kauntini ya Mombasa. Ni wakani ya kanasi ko sia corona nitonya kuongeleka mwaini usutwendete wa muonza wandikitu wa Mauvoo kuma kisuani Angelina Mose na ilivoti. Ainena kavindani kala wambise kampeni ya kusomethia enethi iyulu wa wawa ikuwa ya corona. Gilbert Kitiyo ulani county commissioner wa county ya Mombasa na ulani mwene kivila wa kamiti mwanya ya kuukitana na wawa ikuwa ya corona county ya Mombasa. Ni wakulia ekalima county ya Mombasa mavikie kuatia miya ila yumetwe ni serikali na muvia wa uima wa mwenethi ni kana kuisiania na wao. Ile nitasema ni kwamba tunaomba wakazi wa Mombasa na wote ambao wananisikiza, tafadhali tusingatie haya mambo ya COVID-19 protocols. Ukiwa kwenye hoteli, wala wa mabaa wafunga kwa hizo masaa ambayo inatakikana. Ndani ya matatu weka ile social distance. Maofisi hizo pia ziwekwe hiyo mambo ya social distancing na kufaa barakoa. Kitiyo ni wawetakana kila muthenya takuli voti wasi ikosia andu kukwata uwau wa corona. Vala wathuthia ekalima kaunti ya Mombasa meka avuthisye miyo ila yikitwe ni kana kunyaika kwa uwau wa ikuwa ya corona kuvikie kuoleka. Ni wawetakana kiwango kia corona kaunti ya Mombasa ni kati wa kilungu kia 2 na 3 yulu wa iya na aiwetakana andu mali ya kuisuvia kiwango kiu takitonya kuongeleka na kuwete muisyo monene. Na kila siku, hakuna siku hata moja inaenda bila kupatikana na ugonjwa wa corona. Saizi ina range 20 something, 30, ngapi. Na tunajua hiyo tusipochunga inaweza ikapanda na iende juu hata zaidi. Onavamwe na Kitiyo ni wawetakana wawa ikuwa ya corona kuyanana na ataalamu ma uima wa mwi. Tautonya kuongeleka mwaini ukite wa Mwanza na akuli enethi methiwe metho. Tunajua Wakenya tunasahau haraka sana. Mambo ikinyamaza ikitulia kidogo hivi, watu wanafikiria basi hii ugonjwa imeisha, imeenda na tena inarudi. Unajua vile imekuwa hii ugonjwa imekuwa inaenda juu, inaenda chini. Ina spike, inarudi chini. Na wataalamu walikuwa wamekadiria kwamba mwezi wa 7 ambao ni mwezi ujao kutakuwa na peak ingine. Yaani hiyo ugonjwa itaenda juu hata zaidi. Kwa hivyo hii awareness creation ya leo imekuja katika wakati ambaye ni nzuri hata zaidi na itaweza kutusaidia hata sana.
Kavindani kau kitio ni watu la muti ateti alama ende na kutoa isiambumba na usia kiuteti undu ula ni uvadhukani na mii yao. Na pia kuna viongozi wengine ambao pia ni kama pia hawaelewi, kwa sababu itasemekana mikutano ya kisiasa isifanye, baada ya siku 2-3 tena wameifanya, wameisahau. Na hiyo ugonjwa haibakui viongozi, haibakui mwananchi wa kawaida, haibakui tajiri, haibakui maskini. Kwa hivyo naomba kwamba tafadhali tushirikiane ili tuweze kupigana na vita na hii corona na tuweze kufaulu. Kuma uwawa ikuwa ya corona waambia mwaini wa 3 mwaka muthelu andu alama vikiete kukwatwa ni wau uva kauntini ya Mombasa ni ngili 12 na umwe, alama voete ni ngili 11 na 91, alama kwite ni maana 335, alama kwa atete nzanzo ni andu ngili 35 na maana 911. Ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Muti walelei uyuma kula kwa Angelina Mose imwe kwa ke Boni Mutesya. Utumi wandawa sia komila ni wethitwe wikinyi muno sub countini ya Matungulu countini ya Masaku undu ula wanangite iliko sia andu aingi ona amwe kufikia kwa nduka ni kumana na kiu vala yu komanda wa Maskauti sub countini isu bwana Paul Mutesya wambese iseso ya kumatethesia alama likite ndawani sia komila nikenda mekane nasio Mboni tunengelelie elivote. Miwanda wasia kumila kuya mwika no wende na kwikathia kilangaliko na amwe iliko sioni siende na uthuka na yu utoine wa Kanzalusa mkaundini ya Matungulu ni twakomana na umwe ula wende na utethesia amwika kwisiokea na kulikanziane ila sia kwaila itino wa kwithwa mituyo ithukite ndene wa utumi wanda wai kwenda maukie makola lazima kuputiko soko ndioso usu ndindili nake ni na 1 on 1 ni nake ngina aisa uba ndimo twa hospitali isa uba woni usu wokiete ne lakini yukuma last year nondo la corona ni nokie wethe yuto inawia makanze mabingwa na kuinawia yu inde yu program na miambia nesa no seone kana na obabe polytechnic ndino we polytechnic ne ki e program isu ya rehabilitation kutonge yandu manduka alama kule skulu onala yu masya me university ni na wanafunzi ma university manyure ndawa makapita kiasi na ndwasuyu nini matwa kliniki nangine na seo na makasioka skulu kwa hiyo ndo na wambete lakini juu kiba kanisani inaambia mwaka muthelu ipinda yako corona mwene malea maskulu nangi likosio kwithwa sinthuku nimethewa matonya kukilia nduthe kwa mituki na kuambia kau indi wenu kutunenga ngewa nguvi undu ulikana na ndwa angi nimetha au aweta me akali nundu ni bidi ya ni ome makwa ni mamamba ni ome makwa mayu kwata mundu ni timoba na sia etha ni mundu na vina tikamwoba nia na niungali yakwa timukuana yo ngina hospitali akayembe akabingi wabo miile kana mayumwe akatungiwa yu amina utungiwa na atha gwoka ko tira ne binda ende yake yukumumba kumusovia ngina sio kenomo kiliko kite uthukumanesa na siombanga sitha siende na unina indi we nutumia makivu kunewa mwanya wa kulikana na ndwa kenda kwisuviana na miso ila itano makwata ivinda ila uende na umasomethia pa nina balwa ila sia chief mundu etha ni wa nduka mutwe wa thukie namba amwe amune wa balwa chief wenyu na mwana wa balwa ni chief mwoka nake mwoka no balwa nundu mundu ucio ni nake ba ni okuya ba na ni kwata makwani no ngina mwambetha na balwa chief na kana nuka ene ula waisi nuka no ni chief kana ni ndakitali mo balwa mwamba mwete ovulanite masomo make me mwanya ovamwe na uiti ni wikithasia kana awau alamena thina wailiko ni manywa ndawa ivindani ila winamo na ingi kwikithia kana mavika misini andu mo ni mamasovia kenda maikasio kiwe ni thina wailiko ingi ndiao na mundu wi negative kana wiute na wiwaniu nundu yutaju area nino na mbio tethia na area no ni na andu area no for example ni na andu area no na biza nina sio si andu area no mai maukie mathukia ene avia yathuka na mundu akoma soko na
ni megwa mo mesa ukundwa mundu wa iba akoma soko mundu wa koma kulelo na ni wase ubie megwa mo ndia ese mundu wina negative attitude kana ena woni muthuku yulu wa program ino muno yukundwa itina wakwithwa atethetie andu ingi yu andu ingi nimamwikia nthini wa uthukumi wake na mwika ingi mekalava kuvi nake mayenda kwikala nzia ila ciailite na maetethia alangi mena mathina kivathukanyo na ose ya ndi mwala uyu enuke musi ndimwitikilia enuke musi musi jibu na mondi misi andu ma musi mwao kana ni moni mundu tinathenenje nake kumwobania kumutwa hospitali na novoie nenyunga meye mone wanyo ndawa na muno ni wabona nundu andu ama mito methugua atapuni ona inda wanywa no mana nukumuthokoa maundu makimikalile ni maende na kweta na mwika ingi maende na kwanagikia nthini watumia ndawa cia kumila na cia kulevya amwe mathukite mitwe nangi maende na kwasia miendeleyo yuva ayungi ni matethekete na maende na kuona nzesio iseova Vilingi wa Mauvoo kuma utuini wa Kanzalu nitawa Boni Mutesia. Ni muvya we mwanya Boni Mutesia. Twende na Mauvoo maituvala Minister Muvyani wa Kisomo Professor George Magoha ni watambuka kauntini ya Mombasa kuthoima muvango wa Elimu Scholarship Program Awards na ula ukutethia amanyiwa ngili kenda kuma vande itu ya Kenya na ala meuthima skuluni ma sekondari. Magoha ni wasekana muvango o muno wetethesya amanyiwa ala maumite misini ila mbinyiye na indi mwandiki tu wa Mauvoo Angelina Mose ni wasiokethia na edivote. Minister Muvyani wa Kisomo Professor George Magoha ni watongo SSSU na ila ni ya kuthuima amanyiwa alama kutethekana ilovia cia kisomo kuma kinanduni kia kisomo kia serikali tanzia imwe ya kuikithia kana amanyiwa ni makwata kisomo kia ilu. Magoha ni wawetakana amanyiwa ngili kenda nimo makutethekane mulati uwa Elimu Scholarship ula uvani itukumia utethio kwimisi ila yena amanyiwa manekienesa na alama tena ukwati. I'm basically following up on the instruction of His Excellency the President, who instructed me to ensure that the Elimu scholarships are spread to the slums, and I should further ensure that the samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. Katiwa amanyiwa asungili kenda ngili itatu ni amanyiwa kuma isioni sia isaki na alama kufikia kutethekane mulati o. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. I have already been to other areas like Kiandutu. Today I'm here in Bangladesh, and of the 3,000 children, 62 of them will come here from here in Bangladesh. I have been thoroughly satisfied by the manner in which Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children. Magoha ni wathokia amanyiwa atatu kuma kisakini kia Bangladesh na ala ni katiwa amanyiwa ngili itatu kuma isioni sia isaki va Kenya na ala metelete kuthi skulu sia secondary na ala makufikia kutethekane mulati uwa Elimu Scholarship. The 3 children that have visited this morning are thoroughly deserving, and I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75%. Ni watakana ta serikali ni makuikithia kana amanyiwa alama kutethekane mulati u ni makufikia kuthi skulu sia ukoma kana boarding schools ni kana mafikie kukwata kisomo kila kiailite. Therefore, we are going to ensure as a government that all the children who land this Elimu scholarship shall go to boarding schools where everything is catered for, including school uniform and transport. Going forward, today I will be here in Mombasa for a while, but on Wednesday I'll be in Kisumu. I want to do another sample there and perhaps end up with Witemere in Nyeri. I think this is a very transformative thing that the government is doing, and we should make sure
that only those children who deserve to be awarded scholarships are given. And Kavindani kaumagoa ni watakana kuvikia kukulia Musumbe Uhuru Kenyatta kiemia unakosa matambia mailu nikana kuongela namba ya amanyiwa mavikie ngili miongo 3 kwa kilungukia miaka 4 nikana mavikie kutetheka. I'm going to persuade His Excellency the President to authorize that we have another 18,000, 9,000 for next year and 9,000 for the following year, so that we have a whole 4 years of elimu scholarship cohorts, which will then be helping about 36,000 children from poor backgrounds. Nikana kuikithia kana amanyiwa onde alama nekie mutiani wa KCPE ni mavikia kuthi skuli cia secondary. Professor George Magoha ni wavikia kutoa cia iseso ya kuthoima amanyiwa alama na vikia kuikanesa nthini wa kisakikia Bangladesh ila sub county ya Jomvu. Amanyiwa miongo 3 na ilikuma kisioni ki ni makuvikia kutetheka ni kinandu kia serikali kia kisomo. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Tulike ndunyu atandithia musini wa masaku ni meenda metikilwe kutumia soko ula wakiwa na mamilioni ma mbesa ni vengi wa nthesi onthe kana World Bank mayelesya maundu ma utitita mali kilele soko usu na ula uaminie kwa mwaka umwe muthelu. Ona uyo uvo ni kana Daniel Mwangalano kuelesya Governor Mutua ni wavikiana kwa serikali yake ni yewie wito wa atandithia asu na yu ni wavikiana kuya ya kana utandithia wa uluseli utungwe sokoni wa masaku kuma kisioni cha Mavivye. Mulati huu wa soko wa Mavivye na ula watoewe ni vengi munene wa nthi yonthe ni wakuye kimanza kinene cha mbesa kuminukilelwa. Na alama na kie ndiye sei pengi kana ni yebela yakie soko yakie na ye kanesa nundu inongopiwe miaka 5 nundu wa soko wiba uyu ditetea withie soko iwoka bakube na wakwa soko mzeo na yu unokiona vela ou undu ndesi katika Machakos County paisoko wiana toyo ulani wangaramiwe ni World Bank na mpeza isu university wa inje ito mosi kwa mituke biashara utaendeva no ivinda inini ivetu kuvala gavana wa Masaku Dr. Alfred Mutua unaumisi mwamulo kwa atandithia kutungwa sokoni wa Masaku itina wakwitha vaina ngusanisyo mbingi ivindani ila mauma wa sokoni wa Malikiti Masaku maito wa sokoni usu wa Mavivye waloi vindani ya siasa manaumiwe sokoni wa Mavivye na matungwa ingi sokoni wa Masaku itungwe Mavivye nundu wake yu onaitina zingi munu yukaza andu makazi ya za atongo imaitu makazi ya za na andu nywe chaguo kitikeza tikweti ata keza mundu aendo liya kivilani akali kazi ya zina soko athami aeso be andu ame ningu muthamia aimanda kivila mundu umwe aime kutambo andu ala ingi baso kwani natetheka ibetingo inoka baso koni pe polytechnics baba kube inoka igethia mayumo mbetwe ikakwata mayumeko mabangiro mayu 5 10 izo kwa ya bikindu choneka kuma pu teka la muzi soko nona bingo iwengi o matuko 14 mwezi 10 in zai 2018 mbe ni wota bingwete 2019 mwezi 10 ne wa bingo iwengi UNND na atandithia la mekala sokoni ni mekwelesekana wethi wa wiondu sio soko su kutungwa kisioni ki nundu wana biashara sio siende na usio kana itina na atandithia la moka sokoni pamwe na emi maende na utala wasio they used to pay the rent on time and all that. Sasa hakuna yani kila kitu business imeenda zero. Tunataka soko irudishwe. Tazije biashara uniende kuthea na ndi muno. Ira soko na ivani kuna thukuma muno gethia mundu ni we kimke maisha lakini wazisia jute kwata kindu kinini ugethe na tiketa ubwa maloni ala tosete ma kuna biashara na teja imathamite ba makathipio ko gavana mutwe tukukulia otutungie soko okwandaia Ongi enendea na atandithia nimekuya serikali ya kaunti ya Masaku ungua utongoi wake Dr. Alfred Mutua kusila muveani wa kwa ile masoko kutunga soko va Mavivye ula meelesekana maundu maende na kwanangikana nume teneki ona ikuthumbingi rondo utwigikane ta siasa siaende ivye pa noti na kula na niti kuna kula ndo alata kuniye kula maendie ku twine kulwe nene na iti unama na niti kwa siati
embwebe mundu wewa kiyo chando nitaumia kiyo kitu pyo titungiwe soko bao nembwe no maloli kana tikiwe muthenya witu wa soko ithie tikethia wana soko maloli makoko tuteya ba andu makoka makatuwia tikiwe muthenya wa soko embwe soko maonie ta twilite ni soko ula wekwatiwa utethia andu aingi va kauntini ya Masaku na UNNDA nimekwelesekana kuma soko wathamiwa kuma va medito maisila maumu Daniel Mwongela kauntini ya Masaku Mutongwe TV. Tio kauntini ya Masaku kana utandithia wa nguku sokoni nini ya nguluni kwa matungulu ni wende na kukunika vanene kumana na thoa wa nguku kutheya muno atandithia sokoni ni mavikiana kuelesia kana soko ya nguku tayimuisio ni munene nundu ona athoi ni anini sokoni na akuni maviasala na mo mekwata vaita monini Boni Mutesia na ilivote. Atandithia lama kuna viasala wa nguku sokoni munini wa nguluni ulawisambuka unini ya matungulu no mandena ulikuwa ni wia na kutala wasi munene itino wa kwithiwa viasala utaendelenesa kwa ilungu yasa. Na uya uta na wambia ni na miaka 25 ati wanguku ata wanguku imwete kata ingi ikasya ati na thina mwingi muno vyo lundu na ithite kandi kwa kibalua mundu teitoma ati otumia kangoto lo bati kone kwa witu yu mukolya na ndaye mbwe mwe kautethi mukona mukatutethesia. Atandithia lama kunete viasala kwa miaka mingi mese mwako na we viasala uvalukile muno na mone meusaniwa ni chau kende nundu maundu tima seangu. Baada ita teteza angu na we otambia na miaka mingi yende takwa na miaka 25 ne baandi tanguko aito watu suito nini yonzamba nene lakini kwe bindane ema viasala ema balukubyo nondo natewa tikeno jao na ingi kayukwea mbese tiba yutenda upromote wa biasala nondo imbaluku mathina la maende na ukuzi wa taukwati munini nondo mo la wende no valucha viasala wa nguku sokoni wa nguluni mathina la mekwa mbesa yu nondo yutu awasi ya makuwa teo tunga muzina ithi kwa biasala ithea mwema atandithia melasimika kusioka na nguku ila mathoa mesini yo ovala siende no kweti no kwithwa imwe sina mawo na ingi sikosete o chauya ni kwithwa ivinda ni yumu iwe nda isia mawaso te no jamusi na bato naenda tu yo imwe na mathina iwe se bagwe ile biasala kwa wathe aya te yo ka titinda buti ithe ate ona kindu ndeza ila te capital itu te nayo ndia iyo ithete kuyona nza nundu wa kolona tenda kupulumete wa ithe no tekale no biasala no yogila yue tandithia meya tongo imatonya kumakwata kweko na kumatethese kukila maviasala mo kenda methwa matonya kukila nja ukwati wona maithiwa na kindu kikava mivukoni yo yakwa niwo biasala wangu ko na nengi biasala windi muno yu wina kindu muthei ini tukulia ketha nyambo mwindini account mwindi no mwatu ichambe atone kwitha tutona kuendea na biasala witu na mbia biasala na miaka 10 wanguko na jibandu ba biasala wambate ukirite inandi iko umu ituterese kera muto no na itutambate tia mama tikwate sindu setethesia Vilingi donyo kuma sokoni wa nguluni sambuka undini ya matungulu nitawa Boni Mutesia. Karibu thini wa mutongoi mathauni timu wanthi ya Kenya wa imwana ilasi na ukuu wa ithio wa miaka 23 Emerging Stars kwi umuthi ni wavikiana kwambisia masoesi ma kwiyumbanisya mathau manza ya muvila wa mawi lembetani ya Afrika ya miloni wa sua na katika na sekafa ya mwaka uwa 2021 mathau alama katwa kwa yanthi ya Ethiopia. Because kuna players tuna miss club zao of course zimesema that wako engaged na league but still tuko in negotiation now na hope that watatupatia but so far so good kwa sababu kuna pia teams zimekubali kutupatia players na challenge for the league especially
team kama Tusker, KCB, Gor pia tupatia players. I think naweza sema thanks to them because kwa ile level yuko ile stage yenye wako, of course kutupatia players, for me it's a big plus kwetu pia. Of course naweza sema tuna stand a chance tukiget wale players tulikuwa tumeweka list yetu, kwa sababu naweza sema kwa ile list kwa tumetengeneza, I think tuna miss like 18 players. So I think maybe nikiget half of wale wenye tulikuwa tumeweka list, niko sure that tuko na big chance ya kuperform vizuri kwa tournament. Focus yangu ni nataka ni strategize, nipige mabao hizi ligi zenye hizi time baki, hizi games zimebaki, na hii Emerging Stars nataka nifunge mabao. Najua I'm capable of doing that, na naamini nitafunga mabao. I think we have a chance, tuko na chance kubwa sana ya kuwin. Quality yenye iko hapa yenye tumeona zoezi ya kwanza, naona quality iko juu, and I think tunaweza compete sana. Naindi mwendo musiaisi ni muvia we mwanya nondo wa kutambanya na ito ndeni wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 na sisione saa 4 na natika miongo ele na ile kanisome motumani ele tuiminukilela. Hello Mutongwe TV, nimogoti nesani ngongoni nduka moja Vice Station ingenzeo teka Mutongwe TV and on the education Mutongwe TV ni wangesi mutunga kuma nduka moja. Naindi ungivano ya sia haya Mutongwe TV ni unisikuma uvaine Mutongwe TV yembe yesawa akamba tuimbe. Naindi ni muvia we mwanya nyenito Erastus Kithuku wa nzomona nethia ndithia teteria ni sanake mundu we Sharon ndinda kwanzia ya meko twithia muthenyani wa uni kwacha thini wa kilungu cha amuka kwa oyu tiwanesa.